O AYAT. Dagit man dungo o aring kuday ti sunata, inaramid ko nga para ken ka. Nagtitipunan, dagit ibal, balik ka sa makapatay, sinuman na mutya. Sa kanam nga taumayak ka mangarana, di tataway huwag tamdag ka kuma. Kamay ko ipisitan, anek ekenrit naksapay kuma. Nusyak tuti ayat hindi kanto pagsangitin, inaldaw tungayin kalinglingayin. Ibet ko ti amin ko ken amin tunga kayat mo ipaay ko maparag sa kalain. Uray sino ti adepa, uray sino ti kumontra, ilaban ko't ayat ko ken ka. Uray pagkatayat samsam itek mo lagit di magunod ka. O ayat nagbileg ka, tuy pusok kinayawang, ni ading abalasa, sabay kumataim nagsumbatan. Yes, thank you po Ma'am Lilia Carrasco, Ma'am Melania Kabanting Grade. Happy watching bagi Ma'am Victoria Dalisay. O ayat nagbileg ka, tuy pusok kinayawang, ni ading abalasa, sabay kumatain nagsumbatan. Bigyan madungo o ading kuday ti sunata, inaramid ko nga para ken ka. Nagpupuni-punan, nagitipal balik ka sa makapatay, sinuman na mutya. Sa kanam nga taumayak ka mangarana, di tataway huwag tamdag ka kuman. Kamay ko ipisitan, anek ekenrik nagsabay kuma. Lusyak tuti ayat hindi kanto pagsangitin, inaldaw tungayin kalinglingayin. Ibet ko ti amin to ken amin tunga kayat mo ipaay ko maparag sa kalain. Uray sino ti agdepa, uray sino ti kumontra, ilaban ko't ayat ko ken ka. Uray pagkatayat samsam itek no lagit di magunod ka. O ayat nagbileg ka, tuy pusok kinayawa, ni ading abalasa, sabay kumataim nagsumbatan. Ayat nagbileg ka, tuy pusok kinayawa, ni ading abalasa, sabay kumataim nagsumbatan. O ayat nagbileg ka, tuy pusok kinayawa, ni ading abalasa, sabay kumataim nagsumbatan. Yes, thank you so much Ma'am Victoria Dalisay. Yan. Hello Sir Norly, Happy New Year. Tara kayo amin dito RCS ko na ni Sir Carchar Agkawili. Okay, para karagitin yan tatay Hawaii. Ay kastiti panagbiag ni Apo Hawayano, ti amuda dadamay itibiyag mo, di dalaan mo adumet ti sakripisyo, iti inaldaw gayem kuwang panagtrabaho.
Iti binikat sa paenan ay bumangon. Agurubad ka isagana ay balon mo. No di ka makamaneho wenno awanan katay karo. Gamude muntay bas para alas 5. Ay biyag, biyag di hawayano. Ang trabaho, tapdo na taber, dulyar mo. Ay biyag, biyag di hawayano. Isepam, tabagim iti trabaho. Sabi ko ching Ate Cristel Guzman, bumakasyon ka sa paenan ay bumangon. Paalaam to pero Abu Mario kastula agayos nga ubog ti painom mo. Di talaam mo nag-uutang ka itibang ko. Ilton bumakasyon ka Apo Hawayano. Paalaam to iintero Abu Mario. Ilton agsubliga iti Hawaii kayem ko. Ikaramutam tumanen abayaran tay inutang mo. Ay biyag, biyag di hawayano. Ang trabaho, tapno na damit, dulyar mo. Ay biyag, biyag di hawayano. Isepang tabagim iti trabaho. Isepang tabagim iti trabaho. Ay biyag, biyag di hawayano. Ang kalbo hindi ka trabaho. Biasa yung aplauman ni Ate Lorly Rabanal and Ate Lani Rabanal. Sabi ka ni Ate